ngiqale ngibongele lapha uKhuzani mfokaMpongose ngendumezulu yomshado. Lo mshado onjengaloya noma ngimdala kakhulu ngokweminyaka noma futhi ngingakaboni kakhulu empilweni kodwa nje lo mshado bengiqala ukubona bengiqala ukubona kubo bonke abantu esengike ngababona kubo bonke abantu esengike ngababona bengiqala ukubona uKhuzani mfowethu ngicabanga ukuthi ey'ntweni ezimlando aseyiqophile bafo yabona lo leyadwendo lo leya lo wamlando ngicabanga ukuthi nganaphesheya akazi bebikho umshado njengaloya inqopha mlando mfowethu futhi lo muntu ukhombisa ukuthi ngempela isibusiso usiphethe ngezandla zombili uyabo ngiyambongela kakhulu mfokaMpongose mfowethu ebese ngiza la mfowethu ekuthenini abantu ekebeyeke ukulawula abantu ngempilo ngempilo abayiphilayo right bengabalawula ngomculo kodwa hayi ngempilo ngoba uyabona isinqumo nje esokuganwa mfowethu leso sinqumo mfowethu sifuna usicabangisisa kakhulu uzosithatha mina ke ngasithatha nje ngingacabangile kodwa ngiyas-enjoya manje ngoba sengize ngajwayela uyabo kodwa nje yabona umuntu mangabe mfowethu engakaganwa musana ukumphoqa ukuthi akaganwe ngoba lapho usukusufana nomuntu manje uthatha isinqumo sokuthi okay manje ngifaka emgodini ngiyoze ngilalela ukuthi ngiyafa ngoba usuthatha inqumo sokuthi manje usuthola umfowenu ozombikela ngisho ngathiwa uyogcama okufanele umbikele yonke into uyabo futhi mhlasimpe ukusazokuthatha isikhathi nijwayelane ngoba ukuthandana manisajola lapha ezihlahleni ningakalobolani ningakashadani akufani noma umuntu esegcekeni ngoba omunye uyakufihlela ikhanda selapha mase ngene ekhaya bese uyabona ukuthi ngilande imamba la kodwa manje ngoba sengize ngayithela ngenyongo yaziwe emagcekeni yasemthethweni sekumele ngempela uhlale ikhanda ulibhekise phansi so ke ngisho ukuthi ke mfethu ngalo nkulumo oseganiwe siyambongela ongakaganwa asimnike ithuba acabange naye abone ukuthi isidingo sokuthi aganwe sikhonani mase ingekho futhi asikho ngoba imvamisa yabantu abathi abantu abaganwe ilabantu abangaganiwe okungaziwa ngisho intombi kubo abaqhamuka nezingane kuphela nje uyabo kodwa babhizi baqhuqumezela abantu ukuthi abaganwe uyabo mina nje nguphasi ukuthi umuntu ongaganiwe azothi yena umuntu akaganwe engaganiwe umuntu ozothi yena usibanibana akaganwe akaveza ukusazi wakhe noma iring yakhe simbona uganiwe bese yafuthe ngezathu eziku1 no2 no3 usibanibani ngithi akaganwe uyabo ngoba ngiyabona ukuthi labalandeli bethu bafuna ukushaya imithetho yonke lemizi umlandeli mukwamsondeza eduze nje ufuna ukushaya umthetho kini wamsondeza lapha ufuna ukushaya umthetho so ke sinalonke inga nje njengamanje ngizembuzo wakho mfowethu yebo kodwa mina owamnkosikazi mhlawumbe abantu khona bezokwazi into edathi ngiyiqhenye ngaye ngimveze futhi ngihambe naye ngikhuleke ngingamnankinga yabo bafonyana manje ngina 45 years ngineminyaka emingaki ngiganiwe neminyaka ewu9 ngiganiwe uyabo yonke leminyaka kade ngaganiwe benginabangani mina bafu benginabangani mina futhi nginenhlanhla yokuphatha imali besinika obhuti ukhulu busa imali kodwa into besiyenza besijabulisa kakhulu abangani uyabo mina uma sibisi ngamthola ngenayo indlu kodwa umuntu oqala ngathi mangimthola ngithola imali wangivakashela ekhaya wathothi ngilele endlini engekho right umuntu oqalwa owathena asakhe noma isiflat nasa lesa flat phezulu sikhona namanje uyabo ngesikhumbula impela so ke yena umuntu engathi mangibuka uyazi ukuthi mangabe ungenayo indlu kunzima nokubuya ekhaya nje ukujabulela ukubuya ekhaya ngoba uyacabanga ukuthi ekhaya yazi ngizofica abafana belele lapha bese ngishonaphi kuyakuphoqa ukuthi ukhethe ngisho ungathandi ngoba indawo yokulala uzoyithola ekhweni kodwa kini ngeke uyithole ngoba indlu yokulala unayo yabo so uyabona umuntu nendlu yakujabula ngisho ukubuya uzolala ekhaya so ngabuka ukuthi yazi umuntu ongicabanga into njengale okukhomba ukuthi kuningi okuhle angicabangela khona ngayakha ngempela indlu ngamlobola wangigana so angikwazi ukungayiqhenyi ngomuntu onjalo bafu futhi angikwazi ukumfihla uyabo ngithi ngizothi ngimfihlela bani ngoba mfowethu yazi into eyenzakalayo umuntu osifazane ohlala iqhunyiwe efihliwe ithuba nje lokuphuma phandle usebenzisa ngayo yonke indlela ongase uyicabange ngayo yonke indlela ongase uyicabange ngeke ngisho la uyabo usebenzisa ngayo yonke indlela umuntu mfowethu kumele azazi into ngoba mhlawumbe wena umgqume endlini nje ufika umnika 20 rand akothenga ilitha drink
kubuya R2 ufuna u510 mayiphuma ngaphandle ofica thina noma solution simthume ngo50 athenge lethe emtshela ushintsho wakhe into angayazi kuwe umuntu wakhe akazazi izinto bafa ayijwayele izinto abazi futhi abantu ababona uyabo ngoba uzothi mayephumele ebantwini abathize abuka athande usugaxele njalo yini usehlale kakhulu endlini lokho ebuka wena lokhu umlengisela umbombo la nomude kanti khipha umuntu akhululeke mfowethu abone bonke abantu ulokhu uthi wena wenza isisoka noma umsiza ubheda ayikho lonto le abafowethu badlala kakhulu obaba babo nomkhulu ababegquma ogogo emakhaya kudala mfowethu ikaza kudala impela nabo omkhulu akubasiza ngiyabona nje kwale imizi imingaka nje ayibona imizi imingaka impela yebo maningi obaba bakhanda imizi okungeyona yakubo lapha maningi amavizandlebe abantu abadala abanye abahephule ngisho indlebe ababize izibongo ezirong ababefihliwe kodwa uma babo yebo yabo so nje mfowethu yabona impilo kaNkulunkulu ekuzoyiphilisa